Salit korong memoduli Ai soko iwan Sinunong kadang ko tunggu Yesus nasondiho Ai soko iwan Sinunong kadang ko tunggu Yesus nasondiho kadang ko tunggu Nasondiho di Yesus Kano misisa takad isang sambayang? Kinarahingan isang kerjaan sorga kung si kau do kasaban na bayno kano kagahed kapag yampay maya diti kay sisaan dot sumambayang suabon ikalansan ang dahay do alumis piramutan nuno na pahiaway ang dahay nga manhak dahay pangahakan dot minsomok gumirat kumadia tinasambayang dahay iso ngaran Tuhan Yesus amen. Sanong kasabon kumadatid insanan o sanong tadaw hari no di bayno hari Kamis ka di bayno gi sanong tadaw hari Kamis talo na ho podot hari bulan tulan ko onom Kamis sige mo Kamis ka kalihok mo tindo ko ngayon hari Sabat ki konsiko kumakinorahingan to insan pakago dot iati no po nga kapag yang sangis to ko dot kasabon na bayno konsiko kumad pangahakan de kinorohingan kumad ko puhangan de kinorohingan tu nonuan ta ko pakago kasiwatan dat sanga daw dat nakatalib paimiyaw mamuhobo paimpasi mamurimon dit pagindalan no ko posyon kau dipanan barakat nunuh no po nga naway andati dit sanga daw pakago kaniham konsiko pakago to anuan ta ko pakago kasiwatan dat 24 jam pakagod iti orikot da tumaguang kakopos yun dati. Jadi mantad ko kasiwatan da tinahak kinorohingan puji Tuhan paingkan nagi dat mentok do kayo mantad di panambarasan dati kanihab nga inopoit kalansanan to ko haroh na pohit nakawaya di kantakan ni noretan dati kanihab nga haro na ginawo dot ay haro na ginawo mumbalot nuridi sumimban ay rabo kabay no topot ka rabo ki 26 hari Sabat 28, 9, 3 rabo hoy tok mau cepat gaji itu kalau bi tadaw kadit ina po yung maging gagas ay kaumbalutan manu hindad sikap po ay tulan nga ay mau cepat gaji ka rabo ni oy puji Tuhan tu rabo ni bayno hoy kamu po nga haro po duo tadaw ay kano ta kaming kuruhod mo na tasat magindalan dat kaposyon okay? Jadi hari Rabu hari 4 daging hari Rabu hit dan dusun ay Demalayu dusun na po nga hari 4 haro na mati apalid do bain kaswabo na bain no tulo na po panambarasan dati nga Yesus amu orikot monorisid narangaw dati isinding dite no di dat lisi no po kinarahingan nga ano o ilanom gisang bohingo ikumunto kod ano orikot tumping kuro
Sebelum ini, selamat datang kumad makikinangod hilad Aswaw Channel. Konsi kau tu kapag yampay ta kapag kagod kasuaban na bahay no. Jadi insan pa kagod, bahay na pa nga hari Rabu, tadaw kaapat. O baru lang ta kanumatid ko, basan pa nga hari 1, 2, 3 kagi. Nga, bahay na pa nga hari 4. Alias hari Rabu. Jadi, lisih na pakinarhingan nga ada ti anu dot ay memorikot amu asang kadom pengkuro. Kano kaya ko memorikot. Kamoyan ko na pod it miya galit. Apagon no apangkal to kono ay mangimbulay mo na receive te ko ikamoyan to ko dot mangukad. Mintong to kono pod porjanjian lama gi. Sayra na po magindalan itulong da Israel. Isuang dat kaposian dilo mantad pagiduan nila Mesir. Gisa mo nakarikot nakaguli kagud ipamagunan dilo. Nga kamoyan ko na pod it apagon apangkal to ko dat mangukad nga intangan to ko na pod antakan di. Kakitanan na po kinorohingan ni monuho da may parang ki maido ko songodo ilut away ando ko pingka ka. Nya gali isi monuho. Kamon po nga ay di abilisi ka dati. Kasaraw to kapod dit nimbulayan to kod iso pelajaran di nakatalib. Karait di sair di iakan karait di akan sayra na po na idilo songodo ikamundo Yeriko ngayon di akan pagano dit barang-barang iharo-haro ikakamot ngay polisokosyo ngayon dilo parang kago nga kala yun ino po hit po nakisangod nga itara at itidit salala nandori at ako tagalot agumumudilo kadit iminay panaluko haro na pot pero kadit talo na ribom ala nilo ka hingga na gini nala idilo kakuan na po nga man tadi akan sayra dan na dapatan ni akan dat minanakaw na berarti di hukuman nuno pinimbagadan dawatog giso manapatay isiyo karuhang tanganak numan ay sa numan oluo sakira na pod miyagala iyo sakira pod iyo hakim ki ino pa'y nakasala di nga ini kusay kumano po nga ino pa'y karuhang itanganak ay kasala kadati ki nga intangan no po dim hinggo na dilisik kinorohingan na tiyo di kadati di bori nga irinigid toy ori ko tamo mo saro mo paing kukuro intangan na po di kapiyo nga tok mada na daharati gamut tot ay kaimbulay do hiri sakira na po borosan ko ki mintang to kano po dit tayangan dat dong pamagunan patayon na po itapa kay tina olu itanak piro no hopod taon dito rikot sigog kay dahar korikot to may iya na minamatay ditan itapa ko itina ko ka takod inorengan ng paing kukuro lagi tu manisyo kano po tu punson no po punson ni nan opisok ni katurunan antakan ni di nga tangkus to ko na di korikot na di tika mo perjanjian baru kau kitanan na po di datim ino po ilisi da kinorengan nga agayo kali di akan
agayo no kadauli si kinorahingan dito mada isiod haro kagu kohompit komon kuno po diti serad pintalang no may agalid di isay po di katamasuman sala gi sekiro no pod iho ko kitod antakan do hinokod hinohi akan antakan do hinokod ikaturunan i zaman di akan iyo di no po kita kuhom tok mogoduh ako no kapedit tanganak ikaruhang kusuman sala mada ako iho kampay iya akay kasala nga kampay mantadidit karuhang ti katanak no pabuat to sala jadi mo idot kampay ko gumuan ompok kiton dan begindad paing ka mati hukuman ka kamun na pwede di tampinay nga hingga di kalisihan di siya di it akuri ka agumo ki karikot na di perjanjian baru nga sinusuyan na po nga o binlisi kinorohingan ka olisihi siya sampo magunan isahin na patulun kalisihan di siya among irad nunutin haro among irad nunuhot watik kakulit kalisihan na kinorohingan santab na pakaray tatulo ng kalisihan yun di hinorotian dati jadi puji Tuhan tu nakarati to kod inupay kinorengan nga abinlisi tempo dondo to agumo numotidit ikamondat may bunuh diri do kita dati ki harone papimposan da ko dilo grup nga oy kumarat ako no ko kito hinggo may nakita ko did manaw panaw dilat ilat tanga taon nalun leburaya may panaw do hiri nga ako di kailom iti dati kalau ledembokon mangilag ni tangolun nga haron da timpo dat milad ilagon ki haron ni may tuhon kamuan ko sayrain da katuhon holo apatay manusa ikago di sang impasi nga iri nakanto norikot nakanto ko pihot ay disyadid pamurangad dahiri iti kamondo mo ikiros nga nembulayan to koy dit piro-piro tadaw di nakatalib antakan na pod paingimpa kono dihiri iho nga koy mana kumbal nga mantad di pangalaman di tambalut nawayaan di siyo umharo naginabasa ko buok ko tiyo di paingimpa kono di hiri ni ginawon no doho no po panumbayan da tagayo nga sayra no po dat magano ko kaputusan no miagal ka mo'y tuhon may kiros to usawon kono dirogonid di usawon say po di tamang usad ampay no di siya tulun mo'y kono hirit tingkat 100 hirit tingkat 100 kasampat panda tumobat tumaturatu lah kori ko to hiri sawat binsuhuon kono di binsuhuon ori tanda ti dudas nga binsuhuon sirogon ka nakura tu sayrad megal ko tumugod to ko ino po'y pagaduhan nga kada no po'y ngigit ko dit nga tarom ka tu binsuhuon do mumang binsuhuon do monibas iadit aduya imatid iti kamondat binsuhuon bo tuota po tagid ino po'y rogon nga hino memang maminsuho na siya di maminsuho ni tuhun kopya kam ay so harapan no po yung pasi ka na matusyo ki mo na siya kan pabibiyo jadi saya rada tumuhon iri na ginawon mo
katuhun kana ginda digi maturatu monasal kana gini itambalut tahun 96 aku no silap di 96 95 pigogol di tabang daw no rikot tadi ginawo ngipong inum barasun kainum no digi apuri manan di siad aku kuro kapuri manan di rasun det sumarabak titinan mihad di siya tulungo ako kamu manggi tabangi penok ito godaw nga paingkul itabang daw nga anak ano minanalamat pakara jada kesehatan iri mo iri no kamoyan kud ilo mo ikira sila nga isay na ko ilo dada mo tot tumuhon mo na salary nga paingkura pag gumuli o kon hindi ko Spider-Man o kon ko Spider-Man to ko muhon tuhon si gagkat tumulod ay so natid isay no ko ilo dada mo tamoy impa isang ulun hingga kapya kay kinarahingan tumuhon ako mo tiditim ngoyon ako no sambuto kamatudas siya say na ko ilo haray ginautir jadi itinapolisik kinarahingan nga dati ori ko tampay kuro monta kidi iyati na po di mo kikinangod kasalimbahan da dusun haran na pa yung may kiros ngon na pa kapya imbulay ngon na pa kapya imbulay ay nga miya galidit nga arato karangan iya dit pakatahon na gibo nakarati na kaila ka na polisik kinarahingan nakurato gisa mo may katuhon nakurato gisa mo may kiros o kaninang ko di kakataw dali kaya didit ngon itarat ko boboroson so kira na pod kaila toko kapuriman toko momon sa itako dit korohyan dati dia na tiwasin do dia na Thailand iya di po kamoyan dat haran na po inunununuhat katumboyan iswang kaposyan nga iya di pakatahon no iya di pakatahon no bo nga mantad ko yati na po tihom it ang sanong kaulon ang hinamod ko hali piad inaporit kaboboyuhan di tulon di nga pointangkid no korohyan kinorohingan nga siyaw takay kasari jadi ngonto ko na po ioniba iyo na po mamusarawom kada to ko nung ikiros milaborosan dot hampir 100% set ilo na po may kirosom ay so na kamoyan da salamat napaday lansanon dati harapan dati nga dadamot at kapurimahan na di siya midupagun harap papaluang siya bertobat kumakinorahingan harati sang ulo na tinumuhon nabasa ako ti sarita di taon 2010 harati sang ulo na tinumuhon dat iri tingkat 10 dadamot ti siya tinumuhon korikat iri tingkat 9 kakita siya migugol tamot ti mikaruhang korikat iri tingkat 8 kau kita na siya ti mihadihad borasan na po naputo sa sinta lagi korikat iri tingkat 7 kau kita na siya ay ina pa isang ulo ni di kusay minsing umbala rasok katangondo korikat iri tingkat 6 tingkat 5 tingkat 4 monikid di tingkat nga o kita siya rano pa ngay masala sumondot tadi nga monosalo di napurimanan di siya haro nga iti pamamasala titulun ka jadi iya titi mo gisusuay no pataway antokot irini kamuan ko ditenon
inawayaan dati nindalanan dati osonong araat pasimbayan to purimanan to ko nga konsikaw to kay kumakinarahingan to sa ngimiyaw to kay timpudan daw. Kamu na po nga dadamat dati pempasi. O gumo na pati awayaan dati. Ikasindualan, kayahadan, kayrakan. Nako po mo sayo ko matisinding nga daw pamagunan. Right ko iti pamagunan. Haro kayhadan, haro kayrakan, haro kataadan. Tok. Jadi, gumo na po hot awayaan dati nga iri na mamisunod ako no kumadati santabi makikidangod DM mi manta diti noritan dati di kaswabon bay no haran no pot ipagilitan ako mo ikiros kada ako ndako porongo sira no pakorongo ko noritan ko di tok kaciwa ako no pasiwa ako no kuro to may kasari iyati na potihom tulun-tulun di nurid di to ko po tinongolaw bogi normal nga to ko poti haron na po hit agat ko piyom na nakatutun to ka na isa Jesus rumapo to ka na disyo hari agat ko piyo mo ikaw no panalipon di Juki na Marcos agat ko piyo masaala no manalipon ko na di dila dawayan mano ka di bitoron manalipon ko na di Pastor Malik manalipon ko na doho nga ako'y nasihat bobos ang hara na po popoy lang masaalam makinangaw to kan po di nga iri na hit iti makinangaw nga iso ikarunya dat pinatak kinarahingan ko madati jadi ikalansanan ko kansanan nailanto ko na pod lisi na po kinarahingan nga no kadit sinding dite no sa kiro piad anuan iti pencil pin tay ko ano no po pencil ay piya ha pencil ay kano po surat dat song puro ginayol magunan man tulis so pasurato ay kanod ay popoyon da song puro hot ginayol ni si kinarahingan bah ay umaro katalib aruhain na li pukulanam Isuang ga Yohanes 21 ayat 25 mantadila ayat inti dati da kasabon na bay no o gumu padahit komoyon da suway it winan say di Jesus nga sa kira na pod man nga iri pasurato da saray sa iso itinopakanto pamagunan nga akano dat papasuang papoyon dat o sana ni kitab di man pasuratay paingkurah to kayati so sarahan num sa kira na pod pasuratan da tulun at lisih no kumatulun sa pitulun song kuro na kagumo apa no ito yung bukot 25 muka surat teka it 40 muka surat 60 muka surat 80 kay 100 muka surat nga naboros dahiti sa kira na puman po surato alisi dat winonsay di Jesus sorry so sa pamagunan nga ay arumpos ka mantadi dito ang pinayom nakura tuminsado to ka kumakinarahingan nailan dati dat agayo na lisisyo kumadati nakano pagisyo dat gisambo minatay ngay dat moy pangompak kiduso dati nga
Ino pa nga dahit nga kamoyan da nampakan na bay dosad antakan ni diki. Yati na pa nga natawbus. Disucikan. Mamiduso to kay giya kasari. Oray tano di vaccine. Iya lo nakadaw lo vaccine lo. Haronit odaruman nandogi. Haroy kasari ontok kot corona. Miagal madati. Sairadat nung kadidom malayo. Kita sudah ditebus oleh Tuhan. Napatay ni Yesus at minangompok ko dosa dati. Kiduso to kay kasari nakuro. Mamiduso to kagiyaki. Orohian to kod ogumo korohian nati. Jadi iya lo adalah corona lang. Nga sayra na pohdet napatay Yesus muntok dati. Kapamiduso to kopya nga nukade. Haro kasari lisi de kinorohingan. Haro kasari pengampunan di siya kumadati. Haro na po pengampunan di siya kumadati nakura tuminsadu to ko kumasyo. Nga mantad ko it obingampun na kinorohingan. Haro nagitimpu-timpu dat iri nagigunoon datid sumansala. Oh, obingampun ni bo kinorohingan bo. Sumimpang-simpang pati damot ka. Iri ni kakuan dat mantad olisi nagi kinorohingan gunoon to ka nagi sumimpang. Osaro ko dihit. Ako direta no misay. Man napod secara umum lagi. Miagal ko yo ko yuhino ngay sadu sawo. Min sadu ko. Munikit tulan manahak ko tusin kumadi sawo. Pakirim mo tusin. Munikit tulan. Kada ko kaila ay doi na pa'y tusin na pakirimon di siya di. Iri nagibalhan jasyad. Mimpanaw dat miyampay di kusay dasway. Haroy mo ti kapiyad di hoy. No kuramalit wiyad di. Po orikot kapi kapangiriman nga sugaton ko na kada lihuay ka. Iyati kinorahingan nga kadang-kadang nga iyod dito ko. Mantad ko lisik kinorahingan kumadati. Gunoon na gidati dat sumimpang mantad da kinorahingan. Abingampo ni kinorahingan ka di ka. Mantadi di sumimpang. Abingampun sumimpang. Impiro ka na popobuat dat duso. Hampunan kay kinorahingan ka. Aragang piya duso no. Mantad ko ampunan da kinorahingan. Opulang no pod opurak. So sinodud kasilahon ng kotonobon, iya di na pataman da kinorahingan da dusa dati ka. Mantadi din. Obingampu ni siyo. Sumimpang-simpang pati damot ka. Monotos pati. Monotos pati dong pamagunan da damot ka. Isay mingyo di. Diyan na Thailand ki. Mingyo di na po. Bersukaria lah dalam kemudahan buka. Antakan amulok ko nuno na pa'y karahian na mata no tanudan na po ka. Nasorohon na dati. Sayra dat karait ketika mo na pengadilan. Kada borosod osonong teka araat. Igitan nga na pagkinorahingan na pengadilan. Igitan disiyad isuang ke pengadilan no kadi entah itu baik entah itu jahat. No kura tu baik na odilon ni. Dati na pada tim ini arah to odilon ki. Isay na ko ilod mantado ina pa ikosonongon dat po so yon di. Nga haro salom ngampu. Haro himutigay mo mo si kosonongon nga haro mahikaratan do italikod. O sanong hoy siya kumadia ki haro hitujuan. Haro tomodon.
Toko na po ingatan mo. Kumondat, gumo na patirik tokot ti. Nga sorohon na dati dat igitan ngait kinarahingan iswang dat pengadilan dat tikid-tikid dati. Sa kira sumansala toko, doko na Thailand. Songkoy na ay. Ngon na po dati imbulay pelajaran di kanihab. Ay manahak do kasan kumadoho. Sumansala na po medji sulidan. Ay si kana mga na doho. Sumansala na po Andrew Talud. Ay si kana mga na do kayo. Tu iti na po kasalamatan nga. Sampori-pori to ko no. Sumansala ko no po. Songkoy na ay do kayo. Nga sorohon na igitan nga kasansalawon dati dat iswangat pengadilan dati ti somtiso. O sanong tay kaaraat. Sorohon na dati ino po'y kinarahingan ni Dinga. Nunisyo. Hakim yang adil. Adil kan po kasala. Ano pong kasala, no? Ay, so, no, kamuyan dat. Kasiyan ni sila. Munikid suwab. Mati sila mo kinangod. Sa kirad harap wasa ko. Murasan dat ori ko tapong ay pangatapan dat isay asalamat ka amo. Panampipian kumadati. Kang kundo. Sa kirad harap wasa. Adi asalamati Jenia Gapit. Sorry, palis ka di dandusin. Kang kundom aya. Monikid suwab mati sila mo kikinangod kasalimbahan da dusun idan rohani. Pada di kasianan di siyo. Kamuin na potit hakim yang adil. Setia dan adil. Sala na pam sala na rin. Tampinay ko piya. Karuhang no piya. Tok. Iyo hoti nga kasoro kuy sumansalad aramay kagyat tongolun. Nga ilo to ko poda ino po poda si dati iti na pa kamoyan dat pinuhobo nga aaylanam sangirad ampakan. Mantad ko lisi da kinarahingan. Gisambodan daw mamuhobo to ko po. Nga sa kira na pod lisi piya kinarahingan kumadati. Mamili to ko dat tumongkiad da mantadi lisi kinarahingan. To ko isansagan. Uramato ni kinarahingan na pilihan dati. Jadi, sa kira na puman pasuratad sa raysay sa awan say di Jesus, antakandit, iyalo imurid-murid daw, ay paano ti pamagunan. Sa kirad imbulayan dati lisik kinarahingan na dando. Haro nga no, kanta-kandat. Logic ko kita dati. Itidit, ay dadi, apato tatilo ka. Nga mantadat kinagoyo daw lisik kinarahingan kumadati. Mia galidit ngay apatut to kita dati nga lisi kinarahingan kumadati. Kita to ko na patili tong Pinay. Nakura to sumansala to kay kasari. Tok. Di ko mo yung dat sumansala na po di Milo na burasan ay basugi basit yan digi. Miagal ka manok. Korikote tasud iga manok. Mumbal po na manok nga tumias po. Ngayon, nasakod hirid sawat-sawati sang inan. Umbal po tasud diri siriwa. Popok kita na siya dilasit daw, ilamay daw, ngor ka no. Minsindok no mo pamagampot. Ay, agampot yung manok. Tinumuhon. Iyatim kinarengan nga kadang-kadang iyo dito Kaylo to ko isang kuralisik kinarengan kumadati. Magidu to ko mantadalisik kinarengan. Sub to ko lobo. Sa kira no pod yadim
Kemudian dat pakotohon to kan ada nga ko sisian di kago ki. Wah, mentadi di tampinay. Ilo na lo komondoralan ko posyon. Monikid dati nga purimanan datid paing kukuroh toko dat ay memuri monitit pagindalanan do ko posyon dati miyampay di Jesus. Tamo na risid. Ato ko ori ko temanang kadit lisih di siyo. Lisih do kinurahingan ko matitulon. No ilanta ko nad abin lisih isiyo. No kura tu tumongkiat toko mantada kinurahingan. Tumilambus toko no. Kada na pamusaraw it hubingampun ni kinurahingan ka. Otopot tagid abingampun nga amay lana masayra ka do holo. Ato ko ilanda sayra ko rikoton do kinurahingan kumunduo. Adati ilanda sayrad ampakan dati do ko posyon. Hilo na lo. Mantadi dim paintanud to kapiad kinurahingan. Paiwaya kasari to kodit. Waya anda dong kinurahingan nga. Kasimpang to kay sumano. Dawlo na ginda tumomod kapyo kasumimpang ki. Jadi harap ya kalau mo dati nga. Hilo na dandat apakay to ko ilo kamuyan dat. Hagayo na lisik kinurahingan. Aratu to kapya nga. Ahakon to kay kago di siyo. Hilo dalok ka nga milat kamuyan dat agayo lisik kinurahingan ka. Kada didat ginayo lisik kinurahingan. Hilo na di mo'y katuhon. Hilo na did sumimpang ko. Ikaw mo dat sa Laguna. Tako nga did lisih da kinurahingan da hiri. Agayo lisih no di sawano. Agayo lisih di sawano kumadia. Itanganak agayo lisih di molahing kumadi tanganak. Kada na dati sa Laguna. Otogod ako di tanak ko di kanihab. Dat haragyan dati online no balajar wo. Oh susah na ti online no eh. Nga manu ako dat balajari siyo. Ang polo na di handphone. Hingga na gini. Koy hiyo na main game. Tokom natangkang. No korihat. Tumatit telepon na sang adaw. Kanihabo it. Iri na dahi dong. Ngonto ko na po tanu dahi dong kinurahingan. Manto ko na po dit. Sakira na po iya dati at paindalanan do kinurahingan kumadati. Hingkaka to ko no. Olisi ha kinurahingan dati, gunawon ta ko nagilisi kinurahingan da sumansala. Iyati no pot tiyad miyagal ko. Haro handphone no. Haro di ho PDPR. Palasay no na ditanak. Ginawa no na po nga. Oh, balajar na isiyo ka. Kauli ko, iso pakarja nga isawinan sa iyo. Tok hukuman no mati. Iya di na po paindalanan da kinarahingan. Kukuro to ko no. Hingkaka to ko no ngay. Nga ilo nga lisi kinarahingan kumadati. Ilo nagid ato kay orikot monorisid mo musaro pa yung kukuro. Nga mantadat lisi da kinarahingan. Irih nagindad apatut to ko dat. Akon nagidag gumirot. Minsamok kumadisyo. Jadi gumu padalo panambarasan kadi Yohanes. Nga ato ko orikot papaindalan papasurat to sorry iso. Nga ino pa'y apatut na pasuratan dati nga iti kaposiyan dati. Kakuan pa nga monikid do po dati tinga harolot pasuratan do kinorohingan da isuangat buk nga edisyo. Hingga hari kemudian dat buku kehidupan, rekod dosa. Jadi iti no kaposiyan dati at pasuratan dati iti. Pasuratan dati kumakinoringan paing kukuro pagindalanan dati naman kita daw. Umino pa'y pagangatan ko nga kanono mo'y tokod ino po hit pasuraton do kinorohingan dat
maya di kaposian dati nga sakirot iyati pia ka kita nga to isyo no kopyo hi to bulih kano dati ki manu tokod ino pohit papinsuratan da kinarahingan dat maya da kaposian dati nga imilok ko mo yun dat itim baru no kopyo tanganak ko kasi iri na dahit iman-imanan toko jadi I will go toko umbalan no dati dat gati mo ti kadaw lo nga umbalan toko no dat might ino poit pasuratan da kinarahingan da ibuk-buk di siya maya na kaposian dati boros pemalayo nga yang kita boleh banggakan kalau kita takut di keputusan dat SPM buat anak nga tuk ay mayaan to kono mo edad ino po sinuratan da kaposian dati da pasuratan da kinarahingan tulun pia ko kita nga ay mayaan kinarahingan ako kita nga ay mayaan okay. Kung sikaw da kinapagyampayan dati pahilon to kono lo pelajaran no bay no niba di labay na to kinampakon da bulan na nam tahniah to nakarikot to kono di 5 bulan mo gyampay mo ni kid misuswab tahniah kumado kayo mantadet so kadung do kayo isang buat timpo den do nga kapag yampay to kapakasari ki mantadi di kanaw miyampay to kadi kausikahan production tampinay masmil insan pod siyo kumad loho di YouTube to milib-tilib kan tatuni hiti nga man papakinonghod miyampay iman ki Umulan itim mo bisusuay at tapurimana toriri mo luto sinuwa kada katong haruson lihon haruson lihon yung itambalot Yesus ka sa sarit ko ay soko iwa sinulong kadang katong Yesus ni sombihon Harmaso tapos no misis ato kad isong sambayan kinarahingan isong kerajaan sorga kasoban ni Baino insan pod on sikaw yahay tukano yahay magyampay iswanggan kasalimbahan demi suswabiti gisam lagi dan napupusan kung sikaw mantad dilisino kumadahay di agayo gisambot amu dahay orikot dot monorisid amu dahay orikot amu dahay asangkan nga asaru yahay da aratu mantadot minsan mapilisin-lisino kumadahay pengkurap ya Tuhan nga may nehay uhupay mantado kalumukon dahay mo'y patilombu sihay osomok okirot kumadiha may nagyahay uhupay muntokot nununapot ralan kaposyan di awayan dahay gisambot kanu yahay tumilombu sa gumirot monalibamba no insana no poy ralan kaposyan di kanu monumpalid dahay nga
Mo'y dad pati lambus yahed asamo ko makirot kumadi. Sumambayang kumunta ko insanan makikinangaw. Mo'y da iyalo na po nga hakon kasari. Isiri ba kasari da pangintangan no? Kanun dahe pati lambus at ralan ka pasyan na hay. Di kay mayaan no. Imian tak di karahyan. Tinasambayang dahi isungaran Tuhan Yesus. Amen. Kung si kau da kinapagyampayan dati, kapiro ba to kakagudot? Bulan 7. Hinako ko.